Gospodin Ivan Vrdoljak preživio je naš prehrambeni test. Testirat ćemo Slavonca u vama, naša šarmantna hostesa. Zavezat će vam oči. Može. Što vi Mislim radite, da ne? morate, ništa strašno. Oči su mu malo niže, tako, dobro, bravo Maša. Pripremili smo vam jedan klasični slavonski doručak. Očekujemo da prepoznate... Na dodiru i mirisu. Miris i okus, ako baš ono, mislim... Sve se može. Morate probati i malo nam opisati okuse, što je ono što vam se najviše sviđa. Ako će trebati isprat okus, imamo nešto i za to. Ja ću vam pomoći, ništa se ne brinite, vi samo trebate otvoriti usta. O, usta trebam da je. Ove slike na face, molim. I malo nam opišite okus. Izravno iz Slavonije je došlo. Ovo je neka salama. Ovo je šunkarica, neka nije baš nešto. No, ovo je domaće, moram priznati, a okus je onak prosječan, ne bi sad baš previše... Jestivo, ali ne biste pretjerivali. Da, ne bi baš pretjerao, možda kao dodana vrijednost nečemu. Ajmo dalje. Otvorite. Maša uživa. Ovo je već ozbiljnije. Ovdje ima malo više i paprikice, malo i slanije. Ovo je neka malo bolja kobasica, ali nije kulenova seka jer je malo onako ljevenije. A sirotir oko gleda, možda je dijete gladno, njemu niko ništa nije ponudio. Ovo mi najveća enigma. Ajde, daj sad čovjeku. Neki sir. Što je siroti ministar papao? Veganske kobasice, znači jedna je sa maslinom, druga je obična veganska, to je ova za koju ste rekli da ne možete definirati okus, i ovo je slavonski kulen. I što sam pogodio? Ovo što vam je bilo najfinije. Apsolutno. Što mi je bilo najbolje sam pogodio. Pa ne, ja volim svašta u životu probati, ali nije baš nešto što bi me impresioniralo i što bi me potaklo da idem to kupiti.